جيداي النبابي وما وردك حالا عن بعض غايوغا الصالحين مؤيب وبكم بيتا من أنهم وندكم يجتمعون ابن دند بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤيب بمانية النبي يقظة افنج يقظة بنال يوم بيين نلالو الله والحال ادن غندي نلالو الله على ادونا بيانداني فالمراد كمويا أنني دوني كوبي فالمراد كمويا أنني أن روحه فتان النبي الشريفة التدن تشكلت ننددنا بصورة إباد جسده بندمك الشريف تدك كفتان نو أرات أردا بادي هونون أندمك دوني وكذلك قولني يقال بيتي في الأولياء والياء والشهداء سيدي لأن أرواح أي بتالي المطيئين أفتي به الله ولدوا به الله مطلقة كدي كتشتاد غير محبوسة دينا دومباد كتان مجو وانا كوني دومبا كوكو اتشتا كوكو هيفر فأرواحهم بالتالي محبوسة كوكو تشوكان دومبا لا تسعى حتى في الملكوت انني دي اكو لاما انني كو كسوني يلتتا يا هينوك فإذا نفخ صوب التام في السور بوت فال وتانغو أدانغو ولا إمو ينمون دي الذي فلا أنصاب أسكو الله بينهم حقون بيومئذ ينهن يتفاخرون وبن بصندر بها إمو نني دي منكم تان كاري منكم بي كاري لنيول أمنكم نيوي ديكو دو هذا يعني دارنا كايتري الذي أسقو على أنني دي ولا يتساءلون بلم نديرتا أنني دي نبنغو كبارو أدنغا نبنغو رنالهم على طول تنبوتي تالمدير قد من فلم دو قد أنتو جيا على دم على طول فمن سقل الكلام تدي موازين بيسير لقوالمون أنني دي وصورا دي لنيول وبكم توني جيكو جيمون مامام كاري تن بابام كاري تن جاتم كاري تن هيبت دم نفتا على ففق دم نفتا إدارنا نفتا دارنا إلا من أتى الله بقلب سليم القرآن حالنا وواري وطولي جادو تون درندن لابي كولن موجي on tan de jogi ton place don nani de moƴƴo kono komi tan kaari komi bi kaari mamam ko ni wano ana wayano mama woni ala charno hay hunde ala namato ay ni tan da punten ko e men ne tiide wobbe tan kaari jaatum kaari hay hunde faman haqulat kalamu teddi mawasinu pesirde golle mum moƴƴi makko ɓuri bonɗi makko فأولئك بينهم المفلحون ونمالا يو الله ملو ومن خفت كلامه موازين بيسير دغولم بوندي دي بوري موجيدي يو الله داندو ان فأولئك بين الذين ونبن خسروا بردم بانفسهم كيمون بناني دي انن فهم كم في جهنم فاندر جهنم بغوني انني دي هم كم انني دي خالدون كبسا في جهنم خالدون كبسا صوب الذي تلفه ان حب وجوههم جسم النار جينغ ون في دي جسد وهم كم كالهون ebe ciini ñiije anani de fiha e nder jahannama hunu ko joomum rendata anani de ɗum woni koɓe joomum ne siiñi ñiiƴo hunu ko abada artata e ɗum woni koɓe e waɗi yaha anani de ɗum woni koɓe miɗa ara ɗum ko ƴeewa anani de ko wima ñi jomum ne siñi ñiiƴe ko tashammara anani de ñore ashafatu tundu al'ulya wondu downdu nani de wastirha fooɗe telline assufla wondu lesnu dima warata ko sabu ko haala annahu neɗɗo jahannama tataqallasu ene fooɗe shafatuhu tondu makko al'ulya downdu hatta tabluga handu yetto wasata ra'si hakkunde hoore makko fooɗe ha hakkunde hoore wa tastarhi sufla lesnu kadi fooɗe
hatta tabluga handu yetto yo surratahu wuddumakko ni onatirta jahannam anani de yalla dandu en alam takun anani de be biyane alam yuqalu lahum be biyane alam takun matallatanoki ayati qur'anam aya jam tutula ene jange alaykum e domon fa kuntum on latinoma tukazzibuna odon penna biha e ayu yimbe jahannama biya allah ربنا جومي أمن غلبت فولي علينا إدو أمن شقوتنا ملكسو أمن وكنا من لاتم قومكم يمب ضالين مجب عن الهداية ربنا جومي أمن أخرجنا يلتم منها إما دع جهنم فإن أدنا من دتيما ود كل دي يمرورما فإنا من الظالمونكم من تنج قال لهم الذي نبي بلسان مالك ɗemgal maliki ay so ɓe mbi e allah rutti min to aduna min golla golle moƴƴe allah jaaboɓe e ɗemgal maliki oɗo maliki woni denowo jahannama anani de anone kanko woni denowo jahannama anduɓe ne kawri ɗebdemo moose de ko ñande o yi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ay ɗum ko ma jibril wimo nelaɗo allah nani sana ɗum de o yi on de haaju makko wonani e on ko noon allah tagirimo anani de on wiyaɓe ihsahu ñiiɓe goɗɗitoɗe fiha e nder jahannama allah wiya wala tukallimuni wata kalde e am ay soɓe mbi yo allah yaltimɓe allah ñande yamirta maliku yo jaaboɓe ay be qad ma anani ba'da qadri dunya marratayn ay aduna o ko wuri tuggi baba adama ha yetti ñande darga hono mun ɗiɗi ma waɗa ha gasa nde allah wiya maliki jaaboɓe mbiya yoɓe gettu kuluɗe maɓɓe am anani de ɗum woni koɓe innahu ko woni fi kana latinoma fariqun dental min ibadi e jiyaɓam mbiɗa joguino jiyaɓam to aduna ɗum woni fernoɓe makka kucci madina yaquluna ɓenne mbiya rabbana joomi amen amanna min gonɗini faghfir lana yaafo min warhamna yurmo min wa anta an khayru ɓuri moƴƴude arrahimina yurmotoɓe nden ɓen kaali kaɗo haala fattakhattumuhum jogiti ɗon ɓe sukhriyan koɓe jalkitteɓe on saaga aduna ga sa tawi a yi neɗɗo ne waɗa ko moƴƴi walla ne juula wona e jalkidde joomum kala baaɗo hono noon ma kaɗo haala tawi ɗum nder jahannama e ɗum woni koɓe holɓe ɓe jalkitanno ko bilal ɓe jalkita suhaybu ɓe jalkita ammar ɓe jalkita salman nde wonno sahabaɓe fof ɓeɗo ɓurno wasde hatta an sawkum ha yejjitini on oppini on zikri jangtogolam fa taraktumuhu gaccuɗon siftordemi min allah bil istighalikum sabu soklirde on bil istihza'i e jalkidde bihime maɓɓe ndewɗon jalkiddeɓe ha jejjiɗon rewdemi min allah tadhakuna oɗon jala minhum e maɓɓe inni min allah jazaytuhum meɗe yoɓa ɓe jalkittanno ɗon ɓe al yawma hande annaima nema al muqima ñiɓɗo bima sabaru sabu ko ɓe muñi e ko jalkittanno ɗon ɓe ko innahum kamɓe humul faizuna woni malaɓe anani de qala ta'ala allah wiya e ɗemgal maliki kam labistum no foti ko ñiɓɗon fil ardi e leydi yimɓe jahannama allah wiya maliki lamɗoɓe no foti kamɓe gonno to aduna walla no foti dumunna koɓe lele nder qabriji maɓɓe adada limore sinina duuɓi qalu ɓe mbiya labisna min ñiiɓi yawman ñalawma aw ba'da walla yoga yawmin ñalawma sabu koɓe jiyata e caɗele ɓe cikkata ɓe gurno to aduna to ko ñalawma walla feccere ñalawma allah wi fas allam ala addina malikaji limtoji golle tagore qala ta'ala allah wi wiya maliki wiɓe illa bistum on ñiɓani to aduna walla qabriji mon illa qalilan so wona seeɗa law annakum sinno onon kuntum on laatima ta'lamuna oɗon gandi miqdaru fadde lubsikum ñibde on mina ɗuuli kana qalilan binisbati ila lubsikum finnari soɗon ganno ko mbattone jahannam ko gonno ɗon to aduna e qabriji mon kay famɗiran on afa hasibtum mate on cikkat annama halaqnakum min tagiri on abasan ko fijirde wa annakum wonde
أن لا ترجعون وندتنتاك إلينا فيت أمن وتعالى الله الله توبه قا فجد والله وانا فجرد الملك اللامد الحق يقول لا إله دبتين على إلا هو سبحانه كنكو رب جيد الأرش الكريم تدوكي أنني تدومني كوبي ومن يدعو كلام ربي مع الله وندد الله كلام ربي وندد الله إلها الله بآخر وب لا برهان حجالنا له ولندم به أقرب وانا الله فإنما حسابه أي دبدي كل جوم عند ربه ينتبه جومه إنه كون في لا يفلح ملتاك الكافرون هيفر وقل رب جوم اغفر يافو وارحم يرمو أنا ندمنكو يافو جلب يرمو جلب وأنت عن خير قرم يد الراحمين يرمو توب سورة النور مدنية وهي 22 أنني أو 64 دبيام سورة النور لذكر النور سبو جانتيد النور فيها يمير وفي هذه السورة ونندد السمور ذكر جانتيد أحكام ياوجه الأفاف قرنقل والستر السورات وغيرها يكجيدا إلم من الأحكام النياوج الدينية الدين ينقوج المفصلة كيرناري ولذا كتب عمر ولم دي عمر بندي رضي الله عنه إلى كوفة فيودي كوفة وبيعلموا نساءكم غندير ريوبمون سورة النور دي سيموري وقالت عائشة يما عائشة رضي الله عنها لا تنزل النساء وتنجبنا ريوب في الغرف سوروج ولا تعلموهن وتنغندين ريوب الكتابة بندل وعلموهن غندين ريوب بسورة النور دي سيموري والغزل اموتو نمتن دبوها أني أندودي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كو عند الله الرحمن كو عند الله الرحيم كو عند الله الذي هذه دي سيموري سورة كو سيموري أنزلناها من جبنين وفرضناها من فرلك ونعميره أنني دنومني كوبي والأنبياء فرضناها من فرلين وأنزلنا فيها من جبنا مير آيات بينات بنج لعلكم بلغن تذكرون أدنباتو الذي الزانية دب جنوب والزاني غوركو جينوو اسي كاي بندساني دبو اور ميداني رسد غوركو او ميدا رسد فجلدوا بيه كل واحد كلا غوتو منهما امبه 100 جلدة تيمدر بوغول دوم سنانغاما ميدا جي رس انا فيا تيمدر بوغول دوم وني كوبي اناني دef فيا تيمدر بوغول دوم وني او watte tumaranke hitande o nawe nokko goddo woni aton hitande so tawi ko jiyaado kalfaado maccudo kalfaado on fiyete ko cappande jobbogol wala ta'khudhukum allawi watanangu on bihima e jinbe beedido ra'afatun yurmende fi dinillahi dini allah biyon odon gacca ko piyoton ko gustanon be batte yurmadebe allawi wata badi in kuntum sallatima tu'minuna billahi odon gonɗini allah wal yawmi e ñalawma al akhir cakkitiɗo ɗum woni ñalawma darga allah wi wal yashhad yostawe yo seedo adabahuma piiɗe maɓɓe ɗe ta'ifatun dental min al mu'minina immade julɓe so ɗum nangi neɗɗo ne yimɓe ne jinine piye allah wi yo julɓe tawe ananide wiyama ko tato wiyama ko nayo ananide wiyama ko ananide ko adadu shuhudi zina ananide ɗum woni koɓe allah wi azzani gorko jinowo ananide gorko jinowo la ananide ko ɗon de wala yankihu resata illa zaniyatan so wona debbo jinowo aw mushrika tan walla kefer wa zaniyatu debbo jinowo allah wi la yankihuha resata debbo jinowo illa zanin so wona gorko jinowo aw mushrikun walla kefer wa hurrima dhalika ɗum ɗon harmi resde jinoɓe karmi
على المؤمنين يدوغون إمب الله الأخيار السباب نزل ذلك تنجبي لما همندن همري فقراء واسب المهاجرين فرنا بمكة كوتشي مجد أن يتزوجوا به فرب وهن توريو ببكدي موسيرات وياجراب ريو بجاس بن غورنو en ngari madina anani de ferno be makka kucci magina be ala haypattebe jiddi resdebe hol ko be jidiri bende sabe li yunfiqna alayhim bele benne nafqaytu mabbe e dum woni ko wi faqila biyama at-tahrimu harmu goldum do khasum bihim biyama koy mabbe tan dum heddi e wana e meden waqila biyama amun biya ala ko julbe fof o do ayino natti gollude wa alla biyata en wa anki hunde sey al ayama anani de wal anki hul ayama minkum de sey diwbe e modon e jaka eden gandi anani de dum do koy mabbe heddi yettaki e meden anani de dum woni kobi e wadi anani de wa hurima anani de dum woni kobi walladina ben yarmuna ben berlo al muhsanati rewbe sanyibe al afifati anani de burnibe bi zina e zina ndara debbo mo ganduda medani jinde ko woni jikkuji men ko ndara mo tambiya gen kaari wo ko pijowo walla odo debbo ko pijowo so marefti lam yaatu on gaddani wallahi sen babi ndeno de halaji ne meden halaji di jangodi mbasa halkude en tiidi mude ka yiyani almata hay sa yada hani halde sa yije kanda ko dejjude so malam yaatu be gaddani bi arba'ati shuhada seedeji nayi anani de be gaddani seedeji nayi jomon arjan bi kaari ka ene wonde kaari mi yi kaari ne gondi o ala seedeji allah wi fajliduhum piyewiɓe noon ɓe samanina jaltatan capanɗe jeetati ɓoggol anani de wala taqbalu lahum watan jaɓaneɓe shahadatan seedan paagal fi shay'in e hay hunde abadan ha abada ulaika ɓen humul khasiruna goni perduɓe nani de ɗum woni koɓe nde wonno jina ko kabaru tidɗo ñawore fof ñawore mum ɓuri tinde sa ari abi kaari e kaari jini wono mune hulɓinade ala on gonan nayo jiidon laawol gotol hono no fina lomborto e nder pinorgal ni anani de son ji on ngari on kaali yaataw kadi onon nayo ɓeyde kon laaɓɗo meeɗa waɗ ko boni hono ɗum heɓorto joni noon so ngari on kaali anani de ceernde ɗon hono mune sattude ala nde wonno ko wargo woni hen allah jaɓani newnude ɗum anani de ceernde ɗon anani de amadou bocar lamde on jiiɓe min jiiɓe to koye maɓɓe keeduno amadou bocar wi ko ga koye maɓɓe keedi baydi nodde o nodde son luurodiri goto e mon foni fiya capan jeetati ɓoggol e ni tan ɗum wayi illa alladina sowna ɓen taabu tuɓɓe min baadi dhalika caggal ɗum ɗon kadi wana oɗon jiyatade oɗon noddodira ko jiyan laawol gotol yata wa asalahu ɓe moƴƴini amalahum golle maɓɓe anani de ɗum woni ko wi fa inna allaha allah ghafurul lahum ko jafantoɗoɓe rahimum bihim jirmotoɗoɓe ɗum ɗo woni a wini debbo janano joni allah wi walladina ɓen yarmuna ɓene berlo aswajahum rewɓe munen bisina e zina joni kappuɗa ko debbo ma mo ndesɗa mbiɗa ko jinɗo walam yakul lahum latanakiɓe shuhada'u seedeji alayhi illa anfusuhum so wana ko e maɓɓe waqa dhalika ɗum ɗon yanani anani de ɗum woni ko wi ɗum ɗon yanani li jama'atine dental min as-sahabati e sahabaɓe e yanani yoga e sahabaɓe a ɗum woni ko wi fa shahadatu seedan paagal ahadihim goto e maɓɓe arba'u shahadatin ko seedan paaguluji nayi billahi allah o wiya innahu kanko de lamina sadiqina ko gonɗuɓe fima rama bihi zawjatuhu ko werle debbo makko mina zina zina min billahi la ilaha illa huwa joom suuda mo jini billahi la ilaha la hiɓa laabi nayi joni noon allah wi wal khamisoto joyaɓel ngel wondore joyaɓere nde allahnatul yo kuddi Allah won alayhi e makko in kana so laatima min al kadhibina ko pendo
joybol ngol wiya so tawi tan ko haali ko fenande yo Allah hudmo wa yadra dunya debbo o dunya al azaba lebti anha ga makko debbo on immo daro an tashhada on kadi seedo arba'a shahadatin seedam paguluji nay billahi Allah o ya innahu o do gorko ko ha jom gallamo ko haali ko lamin al kadhibina ko penno fi ma ramaha bihi min az-zina wal khamisatu joybel ngel wondore joybere nde wiya an ghadiballahu yutikkere Allah won alayha e makko kanko debbo o in kana sollatima gorko o min as-sadiqina ene jeey gongdube fi dhalika ko halako so be baddini be ngayni aha kala keddo e fenani bi cadede kono non hakkude mabbe ne serde dewgal mabbe ne firte ngal do ene nata e ko shari'a biyata ta abudu tahrimi ko hakkude mabbe harmi be desondirta abadan hakkude mabbe gasi halabe wana goddo ne resamo ne seera mo bamtamo dum ni ko ala hen hakkude mon gasi walawla fadlullahi sinno wana bural Allah alaykum mon wa rahmatu yurmende makko wa anna Allah tawwabun ko jabo tubuya hakimun karal innal ladhina ban ja'u adube bil ifki fanade Allahu akbar ala Aisha anha gaddi fenade ummil mu'minina yummun julbe bi qadfiha jawtan yumma Aisha happa yalla dande wiya fiji usbatun allawi ko be dental minkum jiabe e mon onon julbe wana heferbe kali halaka wana nafigebe kali halaka hali halaka ko julbe anani qala Hassan ibn Sabit wa anani de wa Abdullah ibn Ubay wa Mastah wa Hamnah bint Jahsh allawi la tahsibuhu onon julbe wata cikke anani de sharran dum don ko bonela kum wonande on bal accu huwa ko be kakki Aisha ko khairun ko jamlakum wonande on ya ajrukumullahu bihi ma Allah yobon dum wa yudhira Allah fenyina bara'atal labul Aisha yumma Aisha wa man jaa ma'aha on gardudo makko an minhu immadatun wa huwa Safwan fa innaha yumma Aisha qalat yumma Aisha bi kuntu ma'a an-nabi من وندون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ولد بعد شغل ما أنزل الحجاب ده هذا جبنا وند روب يشوري أنا ندفع فرغ منها نلاد وغيني ولدنا ورجع نلاد رتتي ودنا نلاد أبتي من المدينة مدينة المنورة وآذن يينا بالرحيل ياد ليلة جمع وياكو جمع يارت يما عائشة بي فمضيت أنا فمشيت جامي وقضيتكم تويم شأني أنني دي حاجم وأقبلت غرتم إلى الرحل الوسية أوبني فإذا أقدي جاك تشكم انقطعت تجيت جانو متو وهو بكسر المهملة القلادة يما عائشة بي فرشعت التيمي التمسه من دار تشكك وحملوا بندوني hawdaji ililalam ay so yaade annabi o yetake o wonata ko nder ililal watte ko do ngeloba anani de wa hu ndo mayur kabu fihi ala ba'iri e ngelobam yumma Aisha bi yasibunani e be cikka kam fihi mide nder ililal to ne be ciutata ililal ngal be cikki o mo hen yumma Aisha wa kanatin nisa rewbe latinoma khifafan ko hoyfube rewbe ndem buttidani saga kanko on saa yo Allah yaafomi ko suko tokoso innama ya'kulna be nyamata alul qara ko wiyeteni bi dhammil muhmalati wa sukunil lam min at'ami an yamde al qalil seeda so be nyamanno be nyamata ko seeda yumma Aisha bi wa wajjatu igdi njitumi cakkam ka wajitu ngartumi do be ngarmi baada caggal ma sarunde be jehi fa jalastu njodimi fil manzili nokku alladhi on nokku kuntum latinomi fihi e mudum dum do ko hakkilantagal mangal no ari o tay annabi sahaba be jehi o arti do no tawani be don ay o jodi do be gonno do sana dum sa tawi a jodaki abi ya jino tam majjare be doto dum do ko hakkilantagal mangal e dum woni ko wi wa dhanantu cikkumi annal qawma yimbe bede sayafudunani mabbe kattumi mabbe kattoyumi farajaba fayarji
ينظرون إلي بندت فادئم كبروا فغل يوم عائشة فغلبتني تنفولي كم أينا يجتم جدي نني ده يوم عائشة بيتان جتم كبوليم فنمت داني وكان صفوان لاتم قد أرس من وراء الجيش أنني ده دموني كوبي نزل دم فرتتن فامرتنكم جيبي من آخر الليل سكر جم للاستراحة فوفتاد كانكو صحابة بيتر صفوانو كانكو نمو تشغل ومو جودي نوكو جم ومو فوفتو فصار ويه منه إما دمون فأصبحت صفوان أري في منزله دويبوني فرأى صفوان سواد أليري إنسان نائم من آنين تن صحابة النبي بيتر صفوانو سويني آنين أي شخصه تن يوم عائشة فعرفني تن صفوان أندتم صحابة النبي أندت يوم عائشة حين رآني سانغد أيكم وكان صفوان لا تنوم يراني أن يمي قبل الحجاب هذا بيرنغال لوريو بتلاد يوم عائشة فاستيقظت بنرمي باسترجاعه قررت قل مكو الله فينيكم دو سويني يوم عائشة وأني كان صفوان وبي إنا لله وإنا إليه راجعون دم دو حالي يوم عائشة يقول كونغول أدن فيندي إنا عرفني دو عندكم أي دومني إنا لله وإنا إليه راجعون يوم عائشة فخمرت وجهي مورمي سامغو بالجلباب الدمبم بامي دمبم غارتي ميسام أنني غطيته موري ميسام بالملاءة الدمب والله بارك الله يوم عائشة بي ما كلمني صفوان حال دانيا بكلمة كونغول ولا سمعت منه من أناني إما دمكو كلمة كونغول غير كجيدا استرجاعه إنا لله مكو هنا أناخ سانغان دو دسني راهلة ونجلوب مكو ووضي أنجاكم على يدها كوي دنجلو بابا فركبت أمبدي من جلو بماكو فانطلق أنني دو ولتي يقود أمطوا الراحلة تنجلو بابا بيئة أنني رانكدو ننجلو بابا يوم عائشة نوديهن أمطوا من جلو بابا ابن جها حتى أتينا الجيش ها من غريب كنو بعدما نزلوا شغل دي بنجيبي موغرين أي في نهر الظهيرة بتلي سانغ نجلور من أوغرة واقفين في مكان وعر بجيبي نكو أنني تشتد من شدة الحر أو تنفى هلك هلكي من هلك أنكل كيلو وأنني ده أنكدي بنغوني بيد صحابة كدود يوم عائشة يلا دند فيديا يوم عائشة وكان الذي تولى كبره هيتونو كادو حالا مودو مولو عبد الله بن أبي بن سلول مودو نافي جابو on hetino hen rawahu shaykhani لكل امرئ ان وداني كلا ندو منهم مابbe kambe habbube Aisha be مكتسب كفجتي من الإثم بكات في ذلك يكون بكالي عائشة والذي أون تولى كبره مونق الحالة كان منهم مأبه ومن نافق الذي له أن وادني أون عذاب لابي عظيم مود الذي أنا ندد من كوبي لولا كهدي جاءوا بإذتم أنا ندد لولا كهدي إذتم سمعتموه لبناني هالك ظن يسك المؤمنين غون إمب ورد المؤمنون غون إمب الله ورد والمؤمنات غون إمب الله ريوب ظن ينني المؤمنون غون إمب الله ورد والمؤمنات غون إمب الله ريوب بأنفسهم إمب خيرا مجر وقالوا بمي هذا كهذا إفكن وكفنان مبين فين وادي جول ببيدن لولا أنني دي لولا كهدي جاءوا دنتال حبونغال عائشة الأدب عليه بمي عائشة وديكو بأربعة شهداء سيدجني فادي بعد سيدج شاهدوه تشادو وندي يوم عائشة وديكو الذي فإذ لم يأتوا سبعدان بالشهداء سيدج فأولئك بل هم الكاذبون بينوني فنب عند الله تنياوري الله الذي ببني ولولا سنو
wana fadlullahi bural Allah alaykum tomon wa rahmatu yurmene makko fi dunya ka aduna ga wal akhirati al akhir la massakum meman on fima afadtum kun jumpudon fihi emun adhabun labti azimum mawd istalaqawnahu tumande kabborto don dum bi alsinadi ko meddem emon wa taquluna odon kala bi afwaikum kunu emon ma laysa lakum ko alana on ilmun gandal bihi emudum wa tahsibunahu odon cikka halaka kadi hayjinan ko ka nebi kaka ala bakkat wa huwa halaka azimun eka mawni indallahi to Allah walawla ko hadi iz sami'tumuhu tumane nan don halaka qultum bil ma yakunu lana hana nani min an natakallama de min kalata bi hadha ekadu hala subhanaka senade wodanima hadha kado hala buhtanun koko fenande azimum mawdi nani de ya'idukumullah Allah ne wado on Allah ne hada on anta udu nden duttoto don li mislihi e yeru kado hala abadan ha abada in kuntum sallati ma mu'minina kon gondimbe wa yubayyinu Allah Allah ne fenyina anani de dum woni ko wi lakum wanande on al ayati ayajan jamire kade wallahu Allah alimun um andi ko yamirta um andi ko hadiyata hakimun um ko karallo e dum don Allah wi innal ladina ben yuhibbuna benjid anta shi'ande be chaktata al fahishatu bonande bil lisani e demgal ada jogi demgal ma chaktata bonetam fil ladina ko e ben amanu gondimbe lahum en wadani ben azabun lebti alimun muslim fi dunya to aduna wal akhirati al akhir wallahu alla ya'lamu en andi wa antum onon non la ta'lamuna on ganda walawla fadlullah sinno wana qural allah alaykum dawman onon dental happube aisha wa rahmatu yurmene makko wa anna allah alla raufun ko kinnotodo rahimun jurmotodo la ajalakum wa yakinanno e dawman bil uqubati اللابت الذي يا أيها الذين آمنوا الذي لا تتبعوا وتنبي خطوات لاب الشيطان الذي ندي جلب وفي جلب ينقى لاب الشيطان ومن يتبع كلام ربي خطوات لاب الشيطان فإنه موربي يأمر أن يمر بالفحشاء بني والمنكر أن يتبع الشريعة ولولا فضل الله سنونا قرى الله عليكم تومن ورحمة يرمين مكم ما زكى لابتا منكم امون اونون اماد امون اونون حبب عائشة به من أحدنا يقول أبدا ومن كن الله نجاب توبوبيا ولكن الله كن الله يزكي الله لبنا من يشاء موجولا لبن دي اماد بكات والله الله سميع كنانو عليم كنو الذي ولا يأتلي وتوان أولو جومراب الفضل برال منكم جياب أمر النبي في الأمام وتبنغون والساعة إياجين أن يؤتون بكوكتا أولي جومراب القربى بندراغا أنني دي والمساكين المسكين والمهاجرين فرنا بمكة كوتش مدينة في سبيل الله جنگل دين الله وتبنغون بمبيا بنغون تا حكم نزلت آية OGP في أبي بكر حلف سيدنا أبو بكر وني الله ينفق وانتا نفق على مصطهن قرق بيته مصطه يوضو مصطه وهو ابن خالته كان قرم من أبو بكر يمراب بنجيد فمسكين يوكو مسكين مهاجر فرق مكة يهي مدينة بدري يون أتابع ولد بدري عندي أوكو بور تو الله فنون لما خادن ده جنبي في الإفك فنان يوم عائشة هباند ودي أنا سوتبي بام ولا غوغو ما فاي ما بني ود فيرت واسا تبي دو هارما دم دو بابا يودي أدونا يوم عائشة كدت أني كو أن تان كو بيا يا ما هبتا أبيت تان جدا فوم بدا كنو سابيا ده حالا ما فوتان جوفا دم بيتان تما دان كو تشادد أن كم سار عندي ده الله كو حالا كو على إما نتنغلاي أتوكاني هاجو جوني نون do remme mun Abu Bakri ko miski
miskinu ko perdo o tabama badiri kono haala yumma Aisha halaka kanko woni hoore halaka woni jumpude dum woni baada an kana sab tagal Abu Bakr latinoma yunfiqu an afqalihi makku wa nasuni sahababe minas wa nasuni de yimbe minas sahabati sahababe aqsamu be fof ngoni alla yatasaddaqu be gonta chakku be gonta sakko ala man takallama bi shay'in kaldo hunde min al ifki fenane de anani de Allah nani de ben pobbe kawri hay goto mabbe on ta hukkube hunde Allah wi wal ya'fu yobe njafo wal yasfahu yobe noflo yobe jawtin anhum gamma Allah wi kambe wiibe be naftata bandibe batte kali ka hala ala tu yibuna mate be jida an yaghfira Allah lahum yaghfira Allah li alla yafato lakum wanande mate be jida Allah yafobe wallahu Allah ghafurun ko jafato rahimun jurmoto ala Abu Bakr sayyidina Abu Bakr bala ana minka uhibbu min yidi an yaghfira Allah li de Allah yafato kam warada awrutini ila maslahin fewde remme makko ma kana yunfiqu ali ko hokkanno on الذي إن الذين بين يرمون بالزنا بين برلو الزنا المحصنات روب سنيب على أفائف برنيب الغافلات فيرسنيب كلا كبوني دم الأيان برد مب المؤمنات بالله قوم الله قوم نلالو الله لؤنوا بين فيب حبوا بكل أما في الدنيا تؤدنا والآخرة الآخرة ولهم ودني بعذاب لبت عظيم المولد أنني نبني كوبي عذاب لبت عظيم المولد يوم تشهد عليهم ينسيدوا مب ألسنتهم دم مب وأيديهم جود مب وأرجلهم كويد مب بما كانوا قبل سبق قبلاتي يعملون ابن والله يومني كوبي لطيفة وقع لابن المقري أنه أودو وقع منه ينمكو حفوة فجتر فقطع والده جنات مكو تجي ما كان يجريه كون دوغنن ولا هو نندم من النفقة أودو غوركو بيتيدو أناني دي ابن المقري ولور دي بامكو نتي هكو فكتب الولد بدو ويندي لأبيه ونند بامكو وبي بابا إليتر لا تقطع عن عادة بر ولا تجعل إقاب المرء في رزقه فإن أمر الإفك من مصطه يهد قدر النجم من أفقه وقد جرى منه الذي قد جرى وأوتب الصديق في حقه وبي بامكو إليتر لا تقطع عن وتتجبابه عادة عادي بر مجرى neɗɗo taƴata moƴƴere Allah wi baba o wala taja alwata wat iqaba lebte almar'i neɗɗo fi rizqihi arsuko mum o wi baba o fa inna amra al ifki kabaru fenande yumma Aisha fawande min mas'ahin immade bamma ko biyeteɗo mas'ah o wi baba o andu fenande de ya huqqu ende fukka qadru fodde an najmi hoodere min ufqihi immade jogdu mum o wini baba o waqad jara dogi minhu immade makko allazi nden hunde qad jara dogni o wi baba o wa utiba fela as-siddiqu Abu Bakr fi haqqihi haqqi bandum o fakataba ilayhi waliduhu baba o jabti baba o wi qad yumna ul mudtarru min maytatin idha asaba bis-sayri fi dur'ihi li annahu yaqwa ala tawbatin tujibu isalan ila rizqihi law lam yatub mastahim min dhanbihi ma utiba as-siddiqu fi haqqihi o wi qad yumna anani de armande hada ko gonga hada ene hade almudtarru lorludo min maytatine nyamde jiba baba o wi neddo so lorli ene ladde anani de ene hade nyamde jiba idha asa so gofdo bisayri e yaadu makko ndu fi durugi e laabu makko ande den jangade do balde fof neddo so torli yi jiba yo nyam wana calido bamunne yehi kay on kay ay sore maye nyamata babo wi moni li annahu sabu kanko kada do nyamde jiba o yaqwa o musembina ala tawbatine tubde
tuubu buya o tuujibu ene waɗɗina isalan dokkademo walla mbiya yettademo ila risqi fewde arsugu makko o wi ɓiɗɗo o law lam yatub masɗah sinno remme mun aboubacry o tuubano min zambihi immade bakkato waɗi o ma utiba feletake asiddiqu aboubacry fi haqqihi haqqe makko ani ɗum waɗi anani de waɗiyaha anani de ɗum woni kowi yawma idin ñane hen yuwaffihimullahu allah timminana ɓe dinahum jobdi maɓɓe alhaqqa e goonga wa ya'lamuna ɓe ganda anna allaha allah huwa alhaqu kanko woni goonga almubinu peñƴo anani de ɗum woni kowi alhabi rewɓe ɓe laaɓani walla konguɗi ɗi laaɓani lil habisina wodani worɓe soɓɓe worɓe ɓe laaɓani kande rewɓe ɓe laaɓani wal habisuna worɓe ɓe laaɓani mina lil habisati ene wodani ɓe rewɓe ɓe laaɓani wa tayyibatu rewɓe laaɓɓe seniɓe ɓe meeɗa golluko boni li tayyibina ɓen kandi koye worɓe laaɓɓe ɓe meeɗa golluko boni wa tayyibuna worɓe laaɓɓe laɓaɓe ɓe hono munen ala to banggue diine allah li tayyibati ɓenne kandi ko rewɓe laaɓɓe laɓaɓe ɓe hono munen ala ulaika ɓe ma worɓe laaɓɓe rewɓe laaɓɓe ko wayno aicha e baɗɗinɗo ɗum ngeloba o mubarrauna eɓe laaɓi bima yaquluna koɓe kalata ko lahumene wodani ɓe anani de magfiratun yafawuya wa rizqun e jeeɗu karimun tedduɗo wa qad iftaharata aicha yumma ɗo joni ɗo woni ɗo allah haalni yimɓe ha laaɓi wonde yumma aicha e gorko wala fof ko mbaɗi wa qad iftaharata aicha yumma aicha nani de wasorima bi ashiya e gueɗe min ha ene jeeya hen annaha kanko huliqa to tagama tayyibatan ko laaɓɗo wa wu'idano fodanama magfiratun yafawuya min ha ene jeeya hen anna jibril alayhi salam mananide ata bi suratiha addi foto yumma aicha fi khirqatin tekkere haririn comci aljanna wa qala an jibril wi hadhihi oɗo debbo zawjatuka ko joom suuduma an nelaɗo allah kanko dewgal makko humaka dow leydi wa allah humi dewgal makko hokki jibril foto makko yo ara holla nelaɗo allah oɗo suka debbo ko joom suuduma omo wasortono ɗum wa yurwa ene haɓre annahu jibril ata bi suratiha addi mbaɗa foto yumma aicha fi rahati koye newre muɗum o holli nelaɗo allah wa min ha ene jeeya hen ko wasortono anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah lam yatazawwaj bikran resani mbomri gayraha so wona kanko wa qubida rasulullahi nelaɗo allah fittandu mum tamama sallllahu alayhi wa sallam fi hijriha e nder suudu makko wa fi yawmiha e ñalawma makko wa dufina on ubba fi baytiha e nder suudu makko ananide nde nelaɗo allah leeli e suudu e ko ɗon o walanno ba makko aboubacry ari ubba ɗon ɗon o walata o yalti huɓere nde ko ñande seydina oumar leeli toon o yomo harsa seydina oumar o yalti huɓere nde wa kana latinoma yansilul wahyu wahyu ne jippo alayhi dow nelaɗo allah ƴewtan qur'ana ne jippo e nelaɗo allah wahiya yumma aicha maahu ene wonde nelaɗo allah filliha fi suddare wotere e nden janggi yumma khadija nanide jibril so ari tawinomomo jooɗi yabata jippade kono aicha kanko e nelaɗo ɓe suddare wotere jibril ara haalnamo ko yiɗi haalandemo ko wa nasalat bara'ataha jippo ananide jippima laaɓgol makko min assamai immate dow asamanuji o waso kadi wiya kanko nde o happa wonde o waɗi ko boni laaɓgol makko immi ko dow asaman o wiya kadi wa anna o wiya kanko ko ɓi aboubacry siddiqui o wi aboubacry kadi khalifatu kanu woni lomtiɗo rasulillahi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wa huliqa to wi kanko tagama tayyibatan ko laaɓɗo wa wuyida to fodanama magfiratan yafa wiya wa rizqan e arsu karimen tedduɗo wa qala alqurtubi oɗo wi qala wi ahlu tahqiqi yimɓe gande haqiqa inna yusuf alayhi salatu wassalam lamma rumiya ndem yusuf werlama bil fahishati eko boni nde wiya yusuf fijje debbo lamɗo barra'ahu llahu allah laɓɓini yusuf ala lisani koye ɗemgal sabiyin cukalel anani de
enani de dum woni ko wi cukalel fil mahdi gongel tekketigu wa inna maryama yumma maryama la yummun yu annabi isa lamma rumiyat ndeno werlama bil fasha yezina barra'aha allah alla labbini maryama ala lisani koy demgal waladiha biyum isa alayhi assalam bedo ko ni labiri wa inna aisha yumma aisha lamma rumiyat nden o werlama bil fasha yezina barra'aha allah alla labbini yumma aisha bil qawli koy kongol mun fama radiya laha alla velanaka isa alla velanaka yumma aisha bara'atu labbingol sabiyin cugalil wala nabiyyin wana annabi hatta barra'aha allah ha alla labbini yumma aisha bi kalamihi hala mudum min al qazfi habbede wal buhtani fenan anani ko hebi ko webani ya ayyuhal ladhina amanu haymon gongdimbe allah la tadkhulu watanate buyutan chudi ghayra ko jida buyutikum chudi mon hatta tastanisu ha chakkitino don wa tusallimu chalminon ala ahliya yimbe ko rejidi biya assalamu alaikum a adkhulu minatanne birani la bitati zalikum sakkitinade on basa arde mbada poroko hubere to khairul lakum bi mojjande on min ad-dukhuli anade bi ghayri isti'zani tawa sakkitinaki wa tusallimu chalminon ala ahliya wambe to suuduto anani de chalminon be la'allakum bal onon tadhakkaruna odon bacco doni non allah wi fa illam tajidu son tawani fiha to cuudi to ahadana goto mone wi ma nat fala tadkhuluha wa tanati cuudidi hatta yu'zana lakum ha cakkitinani don doni non wa in ila lakum son biyanama ba'dal isti'zani tagalle cakkitini don irji unduttode farji unduttode huwa ruttade nde aska buri moƴƴude lakum mo e wonande on wallahu allah bima ta'maluna ko golloton alimun en andi kono nyane gote men yeyi to goto konkuda bafal jomum wima yigo mi bili ya taw jomum yere jawta min jami to kaari annabi kamata men natubere mu yomi ruttoni bili dum don joni sa fami allah ne haali dum e qur'ana wata mette suudu neddo ko sirru mudum anda ko wone mudum rutto tan so boyi ngarta e makko wata battudum hare jarani wadde hare anani de qur'ana e hunde accani e hunde le do deftere accani sala asa ari kadi sa lamda mo hol an wata wi min nelado allah ne anyi dum anani de biyata ko mino kaari kala inde ma halaba kadi sada aray suudu neddo wata artana da huccite dabal hebbe ngardata ko bange nyaama walla nano tawa so rido ngo wodi huncade a yiyata ko woni ton ni de woni ko ardete kono peeway hubere neddo tan birgi wana non e batten dum hakkille no feewi laysa alaykum ala aydumum junahum bakkat an tadkhuluna nato ton buyutan cuudi ghayra maskunatin dingana kodadi fiha en hen mataun kaki lakum wanande on wallahu alla ya'lamu en andi ma tubduna ko penyin ton wa ma taktumuna e ko cuudo ton allah wi qul muhammad wiyal lil mu'minina wanande gongdimbe allah worbe yaghuddu yabe merno min absari me jiide mabbe amma la yahillu lahum ga ko daganta ko be nadruhu ndarti dum juldo sabi ka juldo gongdindo allah wana hunde fo ndarata so wonko jiida ada andi sharia jabata mertu gite ma de mbasa yide dum allah wi wa yahfazu yobe den fu be dena furujum jolde mabbe yobe den ko wiibe worbe ko wata be mbaddum do allah yamirani zalika do nanani de ko jangta rende dum azkala humburi mojjande be inna allah khabirun ko kumpitide bima yasnauna ko be gollata wa qul lil mu'minati wonande rewbe gongdimbe allah rewbe be yaghudduna yobe mernu min absarihin najide mabbe abada wata banani de dum woni kowi anani de hada dum do amrun ko yamirore min allah imorinde to allah subhanahu wa ta'ala lil mu'minati wonande rewbe jabbe allah allah wi kambe rewbe jabbe allah be bi ghaddil absari yobe mernu gite mabbe wa hifdhil furuji be nena ndewagu mabbe wa basadal kalam allah yaadni hala fi sha'ani ne kabaru rewbe li anna nisaa sabuk rewbe anani de dum woni kowi sha'anuhunna kabaru mabbe de atabarruju ko yidde fenje ala fo ko welata debbo
sana yidde yiyede wal khuyala e nyaaje kala do worbe buri hewde sone heba ko do buri yidde rewde wal ujubi e hawtare anani de limaru ya sabu ko habra idha aqbalat so hucciti al mar'atu debbo yabani batu worbe ne ndaramo anani de dum woni ko wi jalasa iblisa jodo ala ra'siha e do hore debbo o fa zayyanaha o sinka yeso debbo o liman yanzuru mon ndara andi kay ko ndar didi gaddi fof sa darani awawa yide mo saka ganda no maadi makko way do dum woni ko hala kafirta wa idha adbarat so runkitima ndaro o ene jokki ndarde jalasa iblisa jodo ala ajizati ay mafre makko fa zayyanaha o sinka mafre de liman yanzuru mon ndara nani de andi adoto ko ndaru ndiral son ndaru ndiri moson son mosi kaldon son kaldi kokkondiron fodore son kokkondiri fodore tawndiro yon son tawndoroyi tan ko boni wada anani kabaro ko ni fo fuddoto ko do ndardi do wadde neddo e accu ndardi e wadi ya anani de dum woni ko wi anani de wala yubdina watabe penyin zinatahunna cinke mabbe illa so wana ma zahara ko feñi min ha e cinkede dum woni yeso e nebbe didi fa yajuzu ene dago nadruhu ndarde dum li ajnabiyyin wonande gorko janano illa so illam yakhaf fitnatan so natanum huli fit murni yeso ngo e juudi den way ndarde kono so Allah wadi debbo o ko debbo jitinido haydum sa andine addamma fitna watandara wal yadribna yobe pilbi khumurihinna e dampeji mabbe ala juyubihinna e daade mabbe be ciura ko e mabbe be ciura daade mabbe Allah wi kambe rewbe be wala yubdina watabe penyin zinatahunna cinke mabbe illa li bu'ulatihinna so wana wonande jom galleji mabbe debbo so nadde jom galle mun der hubere hay hunde wiya ka yo suro aw abaihinna walla wabirabe mabbe aw abai walla wabirabe bu'ulatihinna worbe mabbe dum woni esirabe mabbe aw abnaihinna walla bibbe mabbe worbe aw abnai walla bibbe worbe bu'ulatihinna jom galleji mabbe aw walla ikhwanihinna banirabe mabbe worbe aw walla bani bibbe worbe ikhwanihinna banirabe mabbe worbe aw bani walla bibbe akhawatihinna bandirabe mabbe rewbe aw nisaihinna walla rewbe mabbe aw ma malakat walla ko jeyno aymanuhunna nyaami mabbe awi tabi'ina walla rewintobe fi fuduli kedde ta'ami nyamde gayri be jida uli jomirabe al irbati haju enanide e rewbe min ar-rijali immade e worbe awi tifli walla sukabe alladhina ben lam yadhharu be jellitaki ala awrati e awraji an-nisa'i rewbe allawi beedo de so nanide be ala chadele kono wala yadribna wata rewbe pi bi arjulihinna koyde mabbe yu'lama ha ande ma yukhfina ko be cuudi min zinatin e cinke mabbe debbe sone yaayo moyto wato jabdillinde koyde makko so won cinkal cuuringal e makko wata dille mun nanede wa tubu ila allah tube faade allah jami'an on fof ayyuhal mu'minuna e heymon gongdimbe allah la'allakum bal onon tuflihuna odon male allah wi wa anki hunde se al ayama diwbe minkum jeyabe e mon nani de dum woni ko wi so allah wi diwo ay so bomri jiddani de ala cadede dum do kam biyani ko humantebe be wana neddo mon jodido kam mo ganduda kanum ko yetto siratu muntahal jumu'i e dewgal wana on halda ben do habe bi dak haali won tamma goddum wobbe nana gure godde wasalihina e mojjube min ibadikum e jeyabe mon wa imaikum e maccube mon jakunu so be latima kambe rimbe fuqara akobe wasbe yughnihimullahu alla ardini abe resde min fadli ma de bural allah wallahu alla wasi'un ko jaajo bural e tagore makko alimun ko gando allah wi wal yasta'fif yo burno jiduna be dañani nikahan ko be desira do mun hebani ko resiri anani de yo munyo allah wi ga zina
woto zinde hatta yughniyahumullahu ha Allah alinabe min fadli bural mudum so acciri jina o omo hede Allah dañan damal ngal Allah addanimo o wawa resde debbo mo yidi walladina ben yabtaguna ben darta alkitaba chotigo mimma malakat imma de e ko jeyno aymanukum nyame mon min al abidi e maccube wal ima'i e koreji fakatibuhum Allah wi chottondire mabbe in alimtum son gandi fihim e mabbe khayran moƴƴere anani de qudratan oɗon gandi ɓe kattani alal kasbi e faggitade li ada e hokkude maali jawdi alkitabi bati cottigo ngu anani de ɗum woni kowi ene wayno mbiya jomum addu ujunnaji ɗiɗi walla temedere ujunere e nder anani kala lewru walla mbiya kala yontere so addi timmi tan tawon prix kalduɗon mbiyamo lewru faaɗa adda ɗum ɗo ñane o timmini fo ñane muno wonta dimo ni de yarete wa atuhum kokkeɓe onon ananide halifaɓe ɓe min malillahi imma de jawdi Allah alladhi din jawdi atakum ndi o hokki on ananide sa hawre jomum aɗa jogui jawdi hokku ɗum sotto Allah wi wala ananide wala tukrihu wa tambawni fatayatikum korkom mon alal bighai e zina in aradna so koreji ɗi enen jiɗi enen muyta hassunan surade tabtahu andartum e ko porsoton ɓe ko arada kake alhayati duniya gurdam aduna aɗa andi baɗannoɗo ni mawɗo naafigeɓe o abdoullahi ibnu ubayy kana o laatinoma yakraw omo forsa jawarihi koreji o halfiɗi alal kasbi yo paggito jawdi bi zina e zina kanko ko yo dañtal wa man yukrihun Allah wi kala mo wawni koreji ɗi fa inna allaha Allah ba'da ikrahihinna cakkal wawnudeɓe ghafurul lahum ko jafantoɗo ɓe rahimum bim jurmutoɗo Allah wi ananide wam ananide walaqad anzalna wallahi min jippini ilaykum fewde e mon ayatin ayaje mubayyanatin peññinaɗe wa masalan kabaruji walla mbiya tindi min alladhina imma de ɓen halaw ɓennunoɓe min qablu ko adi e kabaruji yimɓe ɓennuɓe ko adi ananide wa maw'idatan ko wajulil muttaqina wonande hulɓe Allah Allahu Allah nuru kanko woni annoro as-samawati asmanuji wal ardi e leyɗeɗe walla mbiya Allah woni jalbinɗo asmani leydi masalu sifa nurihi annoro makko e nder ɓernde julɗo ka miskatin way kono lampa ana way ko ananide way kono fallantinere fiya fallantinere sukkande fallantinere fewna ha gasi sukka fiya ene to misbahul lampa المصباح لامبا كافي زجاجة إكا إندر وير الزجاجة وير كأنها ما بي وير أو نوي جلبود كوكب كهودر دري جلبور يوقد إنه بير بشجرة لك مباركة بداك بركة زيتونة أنني دي زيتون نيوي لا شرقية ونا فنان ينكي ولا غربية ونا هرنان ينكي كجياك هرنان لك كي وفعل تيدوك القرآن يكادو أن دبا زيتها نبم لك كي يضيء أن جلبنك جلبتك ولو لم تمسسه حيث مماني نار جنگ أنني دي woni kowi nurun annor ala nurin edo annor yahdi Allah Allah ne fewna li nurihi e dine makko man yasha'u mo jola wa yadribu Allah Allah ne wada al amsala tindi linnasi wonande yimbe la'allahu wallahu Allah alimun ko gando bi kulli shay'in kala hunde Allah wi fi buyutin e cuudi adina Allah alla yamiri an turfa ande di mawninte bedi bamtete wa yuzkara jangte fiha e majji ismuhu inde makko e dum woni kowi alla jangte misiddaji di ananide e suudade e fenje fa ta'zimul hissi ananide fenje labtunde nde raf'uha ko bamtude misiddaji bil bunyani e mbaade ananide e mahinteri almatini tindi alhasani jondi mi sida yo maya ha yoda anani de musabin
توتوين دي مكة للسوني للأنانيدي بالبنيان أمادي البلد ليد أو أعلى ولا على مسيدة كابورة تودي إكومها إليد ولا منافاة ديوغل على بين هذا وقوله صلى الله عليه الصلاة والسلام نلادو الله نبي إذا ساء سبني عمل كل قوم يمبي كل منغني سخرفوا بالشنك مساجدهم مسجداجما هنكدي سو أدونا بني مسجد فو إنجيدا دونك أندو دي هول بركا يودي لأن هل هي أنو الزخرفة والتزويق لا حسن البيان وانا ودين أنني ديكو حورته على قلوبني كسلته كنا ما دي ها يودي دم كاين يميرا وإتقانه إنيمو دمباد كما هاكو ومن التعظيم الحسي أنا جاي مونينغول بينغول تطهيرها لبين دي جماجي لبين دي جماجي من الأقذار إما دي كالكو نفني والنجاسات سبيج قال القرطبي ودو تشيرنوبي كريها أني بعض يقع أصحابنا ونجيب أمن تعليم السبياني جنجن دي سوكاب في المساجد در مسيداج سوكا جنجن تاكي مسيد لأنهم سبو سوكاب لا يتحرزون بمبابا رينتادي عن الأقذار غاكو نفني والأوساخ يتوندل فيؤدي ذلك أن تطلع إلى عدم إبازه تنظيف الله بالمساجد مسيداج وقد أمر رسول الله نلال الله يمري صلى الله عليه وسلم بتنظيفها إلا من مسيداج وتطييبها الداج يا دائما أردنا والآن أنا أورنا هالمون وجعلوا لها بمبادنا مسيداج على أبوابها إدمون المطاهر لبنورد دموني وداني تارود كاتو جين فو يا هبليتويو والتعظيم المعنوي واناني دي وني مونيغول توديغول بتركي كو اوبودي الله ببلاد والله يبي فيجيرد اندر مسيد اناني دي غاتا بلاد غاتا فيجيرد والحديث الدنيوي اناني دي جوتي ادونا غاتا دوم اندر مسيد وغير ذلك كو جيدايدوم مما لا يعني اناني دي كو نفتا ديدو غده ساناتي مسيد aren totode neddo so ari jama ene nata so nati o jodi ma der jama o anani de o wawi jodade don waktu arti o marewa Allah walla o mo deji ton o mo hokke baraji dewdo Allah duubi 40 so ari o yalti misidaka o nati misidaka o wadi ton ko hanani golle makko duubi 40 ene bona tawado fo kadi golle mun ne bona se mbawi tan den tode edina mbada hande godo fo ne wada e majji sago mum wana non wallahi Allah ko haali ko dum heddoto nawani ton neddo dartoyde perde nawi dum ton ko dartoyde Allah e se ko Allah dartoyda ndenoda hay hurum bowal do kanum e der o fo poti ko wattaake do fo wattaake da ndenoden anani de la huwa na wodani be fiya e majji bil ghudubi subakaji wal asali kikidaji rijalun warbe la tulhihim soklin tabe tijaratun julan kagal wala bay'un wana jeego an zikrillahi ga jangtade Allah wa iqamis salati nyimnude julde wa ita'iz zakati tuttude asakal yakhafuna benne kula yawman yalawma tataqallabu ene forwo ene waylo القلوب برد فيه نيالاو مه والابصار يجيد من الخوف سبكل انني دل يجزيهم الله ها الله يباب اسنا كبر مجد ما عملوا كبن ويزيدهم الله بيدنا من فضله ما دي قران والله الله يرزق الله يدا من يشاء موجلا بغير حساب قال داي حسبور انني دي يقال فلان ينفق بغير حساب اي وندي حسبور على ندي كو الله ياجنا جومن ياج دون فيرتata والذين بين كفروا يدب اعمالهم غل مبه كسرابين واي كورو مرere biji atin dingirat enen fo kay den gandi ko ni merere ada ya coyno dan diyam hunde to wodi cikka ko diyam taw wan andiyam yasibuhu ene sikka merere de azzamanu dom dudo ma an ko diyam neddo ne dom di soyno dum to wodi vemi malama mi hebi diyam hatta idha jaa hu haso ari do merere lam yajidhu danyata do shay'an hay hunde
kefere ko ndani golle moƴƴe gollata de ko ni tan way so ari la khara huɗo tawata toon wa wajadallahu tawa Allah enda huɗo galle nani de ɗo golle makko ɗo fa waffahu Allah timminanamo hisabuhu jobdi golle ɗe ga aduna ga anani de wallahu Allah sari'u ko jawɗo al hisabi hasbore aw walla kalladina ɓen kafaru yedduɓe golle maɓɓe bonɗe ka zulumatin way kono niɓe fi baharin e maayo lujjiyin luggiɗgo yaghshahuni hippi maayo ngo mawjum pempeƴƴe min fawqihi ene dow nden pempeƴere mawjum pempeƴere min fawqihi ene dow wempeƴere ɗimmere nde sahabu rulde hadihi zulumatu in ɗo ko niɓe ba'duha yoga majji fawqa ba'din ene dow yoga niɓɓere maayo ngo niɓɓere wempeƴere adanere niɓɓere wempeƴere ɗimmere e niɓɓere rulde nde ida akhraja an-naziru so ndarowo yaltini yadahu jungo makko e nder ɗeɗo niɓe lam yakad o ɗeɓata yaraha omo yiya jungo ngo wa man lam yaj'alillahu kala mo Allah waɗanani lahu wonande ɗum nuran annoro walla mbiya peewal fama lahu alana min nurin e peewal ɗum woni kala mo Allah fewni o woni pewɗo mo Allah fewnani fewata alam tara mata anda anna Allah sabbihu lahu ina subhinanamo man fi samawati ɓe leyɗele wa tayru ndiweje diwoje hakkude asamane leydi saffatin enen berti bibje munen ene cubihinana Allah kullum kala gotele majji ada alima Allah andi salatahu julde mun wa tasbiyahu e cubinali mun wallahu Allah alimun ko gaddo bima yafaluna ko ɓe gollata wa mulku samawati laamiteri asamanuji wal ardi e leyɗele lillahi ko Allah jeyi wal masiru ruttorde ila Allah fewti ko to Allah alam tara mata anda anna Allah yusji omo sogga sahaban duule nani de no ne wori summa yu'allifu o rendina baynahu hakkunde duule ɗe o sogga ga rulde o sogga to rulde kanko Allah o rendina ɗe summa yaj'aluhu o waɗa duule ɗe rukaman ko pawtondirɗe fatara andaro jiya alwadaqa tobo yakhruju en yalta min khilalihi hakkunde duule ɗe o yunasilu jippina min as-sama'i made do asamanuji min jibalin kaaji ɗum woni anani de marmalle fiha en hen min baradin ɓuɓol fa yusibu hebna bihi marmalle ɗe man yasha'u mo jola walla ala mbiya Allah ne jippina hartango immade dow fa yusibu hebna bihi hartango ngo man yasha'u mo jola wa yasrifuhu o firlita hartango ngo amman yasha'u ga mo jola firlitande yakadu ene ɗeɓa sana daneri barqihi maje makko yazhabu ene nawa bil absari e jiiɗi on maje ne maja so maji kay wadde seconde walla secondaji seeɗa a natta yiide ko woni yeeso ma yuqallibu llahu Allah ne waylita alleyla jamma wannahara e ñalawma inna fi dhalika woni e ngol ɗo baylitgol la ibratan teskuya li ulil absari wonande jomiraɓe haqqillaji wallahu ala Allah khalaqa o tagi kulla dabatin kala daba kala ko wuri kanko Allah o tagi ɗum o wi mimma in ko iwde ndiyam faminum ene ɓe tagi ɓene jaha ala batnihi reedu mum ko wayno bolle en e ko nande bolle waɗanaka koyngal dasoto koye reedu mum kono wallahi sa yi ɗum rewe joom koyngal ne doga andan Allah ko kattan wa minhum ene e ko Allah tagi ko man yamsi ɓene jaha ala rijlayni dow koyɗe ɗiɗi ko wayno neɗɗo ko wayno dirwi o waɗani ɗum koyɗe ɗiɗi wa minhum ene e ko tagi ko man yamsi ɓene jaha ala arba'in e dow koyɗe nayyi kal baha'im ko wayno mumunteɗi wal an'ami e nemoraɗi yakhluqu llahu Allah ne taga ma yasha'u kala ko jola inna Allah qadirun ko kattanɗo ala kulli shay'in kala hunde walla qad anzalna wallahi min jippini Allah wi ayatin ayaje mo bayyanatin peññinaɗi wallahu Allah yahdi omo fewna man yasha'u kala mo jola fewnude
إلى فود الصراط الله المستقيم بوشم ويقولون نافق بنبيا آمنا من قوم إني بالله الله وبالرسول من قوم إني نلاد محمد وأضعناهما من أفتيما الله إن نلاد فيما حكما كبنيابي به أمون ثم رفت يتولى رنتو فريق دنتل منهم مبه بعد ذلك تشغل دمدو يا اغدوم الذي وما اولئك وانا بين بالمؤمنين كغونكم واذا دعوا سبنادام الى الله فود الله والى الرسول نلادمون ليحكم هانيا بينهم حكم مبه اذا فريق جك دنتل منهم مبه مؤردون كغورنيبه وان يكن لهم صلاتني مبه تو نياورتو الحق غونغا ياتو بنغرا اليه تو نياورتو مذعنين ابن جاتي ابن دوفتي الذي في قلوبهم مت ونبرد مبه مرض كافر امير تابو ولا بشكتي ما ان باقل النبي ام ولا يخافون ابكلا ان يهيف الله يا الله تونيت عليهم مبه ورسوله نلادم بل اولئك بان هم الظالمون ونتونير بكو امنن رونتا دي قران انما كان ايكولاتي قولكم المؤمنين قوم الله اذا دعوا سبنادام الى الله فود الله ورسوله نلادو الله ليحكمها نياوا بين مكن مبه ان يقولوا كن بيتا سمعنا منني واطعنا من دوفتيما واولئك بين هم المفلحون بين غني ملاب الذي ومن يطيع الله كلام دوفتي الله ورسوله دوفتي نلادو الله ويخشى الله هولي لبت الله ويتقه رنتي جد الله دوفتي الله الذي فاولئك بينهم الفائزون ولمالتاب بالجنه الجنه اقسموا بالله بنغوندري الله جادا كاد ايمانهم غوندوجه مبه بمبي نلادو الله لا ان امرتهم والله سيمري بيوبه كابويه لا يخرجون ما بنجلت الله يقول لهم بيبه لا تفسدوا لا تقسموا وتنباتي طاعة طوفتار معروفة أنداد ونند النبي خير برمجد من قسمكم غوندو جمون الذي دين غوندو لا تصدقون أنغون لتا فيه أمج إن الله الله خبير كوكم بتير بما تعملون كونغولتون من طاعتكم طوفتراد ومخالفتكم اللندراد أن بالفعل أقول قل محمد بي أطيعوا الله دوفتودي الله واطيعوا الرسول دوفتودي نلادو الله فان تولوا سبن دونتي ما غا دوفتادي الله انلادو فانما عليه اي ودي نلادو ما حمل كوكو روندا e yettinde nelal wa alaykum ene wadde mon onon be o nela e mumbe ma hummiltum kon ronda don e doftade mo allah wi wa in tudi'u son doftima nelado allah tatadu pewon kala mo dofti nelaado Allah joomum feewi wa ma ala rasul ala ko wadde nelaabe illa al balaghu so wana yettingol al mubinu peñgol wa adallahu Allah fodani alladhina ben amanu gondimbe minkum jeyabe emon wa amilu salihati ngolli golle mojje la yastakhlifannahum ma ulumtin gondimbe be fil ardi eleydi badalan wostigo anil kufari ga hefer en gandi julbe battali fo kanum en jeyata gedede ko Allah haali kama stakhlafa honono lomtinirna alladhina ben min qablihim adinobe bani israila wala yumakkinanna lahum mawhibininambe dinahum dina mabbe alladhi on dine ارتضى موبلا له ونندب ومن الإسلام بأن يظهره وطون الدين أو على جميع الأديان دوك الدين ويوسي لهم ويجنب في البلاد اللي بلا مول ولا يبدلنهم ما وسطن بأمنا هولار من بعد تشغل خوفهم كل المب من الكفار هفر الذي يكون بيامبه يعبدونني يبنغوتي دينم لا يشركون وتبندين بي ام شيئا يهون بعد ذلك تغال غول دوني من غول فاولئك بن كنوندي اسكي كو دون رewata
فأولئك بينهم الفاسقون ونيلتبئ نفتاري أنني دي أول من كفر به أروان دي يدو ببئ قتلت عثمان رضي الله عنه سيدنا عثمان وربي دمبئ وراء مجنغ قرآن بنغدي كو ودمو أمبرغو balde o nyamani o yarani o yaltani be ngari be kirsimo yijam makko yani eto Allah wiyata fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul alim ton yijam dam yanui aqimus salata kambe foko be warabe Abu Bakri ko posone nyammina mai Umar ko labi fiya mai Usman hirsa Sayyidina Ali hore mum fusa ni be mayir wa aqimus salata nyimne julde wa atuz zakata توتي أسكال وأضيئوا دوفتودي الرسول نلالو الله لعلكم بلعنون ترهمون ونجرم الذي لا تحسبن وتسكوا الذين بين كفروا يدب معجزين كبرونكنوا ببوشي توبة لنا ونندمين في الأرض إليدي ومأواهم دكتور جمابي النار كجنگ ولا بئس بني المسير مرتور دموني جنگ يا أيها الذين آمنوا هيمن قم بالله الذي ليستأذنكم يسكتنون يستأذنكم يسكتنون الذين بين ملكت بجينو أيمانكم ياممون ما تشدما كردما الذي يسكتنون سنناتي دوما والذين يبان الحلم كويد منكم جيابه امون ومن رمبه بينني دي بنغانداني كبارو رewbe ثلاث مرات بيدو يو تشكيتين سو بناتا اي دومون لابيتاتي في ثلاثه اوقات اي وقتوجي تاتي من قبلك ادي صلاه جود الفجر فجر هذا فجر جولede so be naata e doomon yo be cakkitino on saa ko sanga welsungo watta be tawrude mana fewrani wa hina e sanga tadauna ne gittoton siyabakum borneteri mon min adh-dhahirati sanga nange khore de natuda hubere ma ada fofto jomum ne heewi on saa ittude comcol gongol e mun kordo ma walla maccudo ma walla biesone naata e ma yo sakkitino Allah ko de ko newi wa min ba'di caggal salatil isha'i julde geej so julde geeje julama mon naata do ma beedo fo sakkitini beedo de biya dum do ko nane ko ka en jangi dum wata nar suudu janan do sakkitinaki salasu awratin dum do ko awratuji tati lakum wonande on di do waktuji ko waktuji di ganduda ko waktuji awraji modon neddo ne heewi welsindade hoore mun e din don waktuji wadde wata beedo naatema tawa cakkitinani allawi laysa alaykum ala e dow man wala alayhim wana e dow ko laami don ko maccube mon e koreji mon junahum bakkat fi dukhuli ndebe natata alaykum e dow mon bi ghayri isti'dhanin tawbe cakkitinaki ba'dahunna caggal ido waktuji tati ido kay tati so benni beedo so be ngari tan be porko be nata anani de dum woni ko mum kambe tawafuna ko be yilotobe alaykum e dow mon lil khidmati gollande on ba'dukum yogamon ta'ifun ko yiloto ala ba'dina dow yoga kadhalika hono Allah feññiniri ko jangta do koni yubayyinu Allahu lakum Allah ne feññina non ayati nyaawoje makko wallahu Allah alimun ko karal gando hakimun karal الذي وإذا بلغ صهبتي الأطفال سكاب منكم جاب أمون الهلم كويدي نانو بينو ماكو تشوكلين ngel yettaki duubi kellifuya joni sukabe mon jettima kellifuya falyasta'dhinu yobe cakkitino waktuji di pop wata be naate do mom be konkani bafal walla miyana assalamu alaykum kama sta'adana wonono sakkitironi alladhina ben min qablihim adinobe be ko janguno den nane ko no be battani kambe ko e mabbe yobe battu wadde non kazalika ko hononi yubayyinu Allahu lakum Allah ni fenyina non ayati ayaje makko wallahu Allah alimun ko gando hakimun karallo sallallahu alaihi wasallam